resource, please. Thank you so much, and good afternoon, ladies and gentlemen, and good afternoon, Prime Minister Golob, Minister Han, Your Excellency Mr. Gremick, and Ms. Schreier. It is a really great honour to be here today. Today marks an important day for Sandoz. We are at Ljubljana for the signing of the Memorandum of Understanding to build a world-scale biologics production plant in Lendava. And as Prime Minister Golob will mention, it's also an important day for Slovenia, as this commitment as Sandoz represents one of the largest ever private sector investments into Slovenia. And of course, it's no coincidence that we chose to invest here. We have a very long history as a company, and we see a very bright future in our operations in Slovenia going forward. Here in Slovenia, Lek, a Sandoz company, embarked on developing biopharmaceuticals in the very early days of biotechnology. The foundation of Lek Biopharmaceuticals, which launched in the early 1990s, and ever since Slovenia has been one of the top-notch biolocations at Sandoz. Slovenia clearly has what it takes to succeed in this highly qualified technical area, the right scientific environment, and a stable and supportive political framework that encourages innovation and investment. For Sandoz, as the European market leader in biosimilars and generic medicines, proximity to our European-based production and commercial operations, as well as the competitive costs, are also key locational factors for investment decisions. And that is why, right here in Slovenia, the Sandoz is planning to make its next significant investment to ensure the future of its leading global biosimilars business. As a company, we have unparalleled heritage in this field. We are the global pioneers of biosimilars and have determined to continue this leading way in driving access for these critical medicines for patients worldwide. We have a range currently of 8 marketed biosimilars in the areas of immunology, oncology, endocrinology, and a very exciting pipeline with more than 15 more molecules in various stages of development. To bolster our manufacturing capacity for biosimilars, we're now planning to build a new biopharmaceutical production plant in Lendava. We anticipate the investment to be at least $400 million for this project, and this will support our ambition to drive the future growth of our global biosimilars portfolio. Lendava is a US FDA-approved site, which has been producing for Lek for the last 38 years. And we foresee that our investment in Lendava will create some 300 new jobs, including highly qualified professionals, as well as having a positive overall impact in the economic region. We're eager to get started on this project as global demand for biosimilars is growing rapidly and is set to further accelerate over the next decade. And we must be ready to meet the future patient needs and not just for those today. And this is why this agreement we've signed today is crucial for the future growth of Sandoz as a standalone company. Our commitment to Lendava and Slovenia as a whole comes on top of recent investments in Europe. We've committed to invest over $250 million to expand and strengthen our Sandoz antibiotics network across Europe, with Kundl in Austria and Palafols in Spain being the main beneficiaries. Indeed, it's no coincidence that the antibiotics backbone, the modern backbone of modern medicine, and biosimilars, in many ways of the future, are our 2 largest global businesses. They both have roots in our company's unique 75-year-plus history of developing fermentation-based product technologies. We're an important point of our history, and we're making key decisions for our future as we prepare to make Sandoz a separately listed entity. And I'm so proud to be with you here today to reaffirm our commitment to carry on winning and further strengthening our leadership in biosimilars in Slovenia and Europe and across the world. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Sejnor. Hvala lepa. Sedaj pa k besedi vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba. Izvolite. Spoštovani predsednik uprave, skupine Sandoz, spoštovani gostje, novinarji, današnji dan je v resnici zelo pomemben za Slovenijo. Mogoče pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled. Danes je skupina Sandoz dokazala, in to ponovno, tisto, kar včasih Slovenci in Slovenke sami prezremo.
In to je, da živimo ne samo v čudoviti deželi, ampak živimo v deželi, kjer je gospodarstvo v razcvetu, kjer je politično okolje stabilno in kjer je okolje za tuje investicije privlačno. Mislim, da je to sporočilo, ki ga danes pošiljamo Evropi in svetu, toliko bolj pomembno, ker bojo sledile nove podobne zgodbe v prihodnjih mesecih. Zato, ker je ravno v času, ko izhajamo iz najprej pandemije, potem energetske krize, toliko bolj pomembno, da se zavedamo, da je edina pot naprej in v razvoj skozi investicije in pospeševanje investicij. In naša vlada je to od prvega dneva poudarjala kot enega ključnih ciljev na področju gospodarstva. Ne kako varčevati v času krize, ampak kako pospešeno investirati in hkrati pritegniti zasebni kapital. In današnja investicija, 400-milijonska investicija Sandoza je v resnici največja taka neposredna enkratna investicija v zgodovini Slovenije, v novo naložbo. Ne v nakup obstoječega podjetja, ne v širitev obstoječih kapacitet, ampak v novo naložbo. To je en dodaten, kot rečeno, signal, kot je bilo lepo rečeno, da nas v najzahtevnejši panogi, svetovni najzahtevnejši panogi prepoznavajo kot okolje, kjer združujemo odličnost na nivoju raziskovalnega potencijala in izobraževalnih inštitucij, privlačnost na področju infrastrukture in bivalnega okolja in hkrati tudi politične stabilnosti, ki je ključna zato, da se tako veliki zneski sploh investirajo v katerokoli državo. Mi smo veseli, da je do te odločitve prišlo. Sam osebno bom pa tudi delil to, da ker vem, da sta Sandoz in Novartis v fazi razčlenitve, kako pomembno je, da je ta faza zaključena skozi investicijo in ne skozi zmanjševanje. In še posebej to pomeni, da se ravno to manifestira v Sloveniji. Se pravi, v najbolj občutljivem trenutku Sandoza, ker se na nek način ponovno rojeva kot samostojna entiteta, se Sandoz s tem izzivom sooča skozi pospešene investicije. In to sporočilo, da takrat, ko si na videz na prelomnih odločitvah, takrat moraš investirati, je nekaj, kar delim tudi sam v svoji življenjski in poslovni filozofiji in zato sem vesel, sem danes tukaj, da se ta poslovna filozofija tudi skupine Sandoz manifestira neposredno na terenu. In to spet, ne na terenu v Ljubljani, kot bi kdo pričakoval, ampak na terenu v najmanj razviti regiji Slovenije. Ta element bi rad posebej poudaril, ker jasno pokaže, da slovenska vlada in tudi poslovno okolje ni pozabilo na Prekmurje, ampak da smo pripravljeni tudi skozi neposredno državno pomoč investitorju prispevati k temu, da bo Prekmurje počasi začelo zmanjševati svoj razvojni zaostanek za preostankom Slovenije. Tudi to sporočilo je pomembno in tudi zato sem hvaležen Sandoju, da se je odločil, da razvija lokacijo izven središča Slovenije in vanjo investira ta velika investicijska sredstva. Tako da še enkrat hvala lepa, želim vse dobro na poslovni poti, prepričan sem, da bo uspešna, ne nazadnje tudi zaradi tega, ker ima Sandoz in tudi Novartis bogato zgodovino v Sloveniji, že danes velika angažirana sredstva in ogromno zadovoljnih zaposlenih. Hvala. Hvala lepa predsedniku vlade. Sedaj pa bomo sprejeli, spoštovane novinarke in novinarji, še 4 vaša vprašanja, seveda iz vsebine današnjega srečanja. Prosim, da se uvodoma najprej predstavite in poveste, seveda, komu zastavljate vprašanje. Izvolite. Še mikrofon. Kristina Robežnik iz časnika Finance. Mene pa zanima, če bo tudi država investirala in če da koliko. Vprašanje za predsednika vlade. Izvolite. Se opravičujem, če bo država investirala? Da, memorandum, ki smo ga danes podpisali, predvideva sofinanciranje oziroma pomoč, neposredno državno pomoč strani države. Ocenjuje se, da bo ta znesek nekje na nivoju med 50 in 55 milijonov evrov v celotno investicijo in mislim, da sta obe strani s tem dogovorom zelo zadovoljni in tudi mi smo zadovoljni, ker verjamem, da bomo teh 50 in nekaj milijonov zelo koristno naložili
v gospodarski razvoj Slovenije. Hvala lepa. Imamo še kakšno dodatno vprašanje? Denis Malašič, Planet TV. Mene pa zanima, ali obstaja oziroma kako boste poskrbeli, da ne bo prišlo do podobnega primera kot recimo na Prevaljah, ne? Ko se je ob obratu zgradil nov obrat, potem pa je proizvodnja se potem po določenem času preselila v Avstrijo. Se pravi, da ne bo to slučajno spet tudi primer same Lendave. Hvala. No, bom prepustil večji del odgovora seveda predsedniku uprave, ampak bi pa rad povedal naslednje. V poslovnem svetu se dogajajo situacije, v katerih investicija v nekem trenutku ne zadošča več razmeram na trgu. To je nekaj, kar se dogaja. Tisto, za kar moramo mi poskrbeti kot država, je, da so vsi vložki, ki jih imamo v projekt, povrnjeni. Tudi v primeru Prevalj so bili povrnjeni. In tudi v primeru Magme verjamem, da bojo povrnjeni. Naša naloga je, da zaščitimo lokacijo in pa vložek države, da če se investitor zaradi katerakoli razloga odloči umakniti, da ne država, niti ne lokalno okolje oziroma konec koncev okolje kot tako ni oškodovano. Zakaj sem sam v tem primeru optimističen? Zaradi tega, ker prihaja ta investicija, vsaj po mojem zelo laičnem oceni, v zelo pravem času. Ampak o tem mislim, da bo predsednik uprave znal povedati več in bolj temeljeno, v čem se ti dve investiciji v resnici med seboj precej razlikujeta. First of all, thank you for the question. I guess I'd look at it in a few parts. I mean, clearly we have a long history in Slovenia as Lek originally and then now as Sandoz. Sandoz goes back nearly 150 years and Lek nearly 75, so a very long history. The investment in the biologics business is not a small thing. We considered it long and hard. We're the world's largest biosimilar company. And as we separate from Novartis, we have now nearly 15 plus assets and 8 assets already marketed that we need to supply, and that's a huge growing global demand. So this investment is the first significant investment for Sandoz to fulfill that growing demand as the world's leading biosimilar company. It'll take us probably 4 or 5 years to actually build this facility and get it regulated and approved for all the markets, so this is not a small undertaking. And certainly not something that we need to undertake lightly, but it's the core to our strategy in terms of how we intend to grow our business. I understand your question about Prevalier. Clearly, antibiotics are in many ways the core foundation of Sandoz, they're the foundation of modern healthcare. And what we've agreed is really we need to look at all our antibiotic networks all around the world and think about what's needed, because clearly what's come out of the pandemic is how do we think about sustainable supply of antibiotics, particularly with Europe? Sandoz is pretty much the only antibiotic manufacturer left in the Western world. And so we have a duty of care to patients, to governments and ourselves to think about how we build that. And that's got to be a partnership. For a long time, things like antibiotics were treated like commodities. You know, a pack of antibiotics is frequently sold more cheaply than a packet of M&Ms. That's just not sustainable. And so we have to find ways to work with government, payers, patients, physicians, and ourselves to make sure that's sustainable over a longer period of time. In that light, we need to look at all our network, including Prevalier. So once we're a separate company from Novartis, that's something that me, my management team, then need to review. Okay. Hvala lepa za izčrpne odgovore. Morda še kakšno vprašanje? Kolega iz Dela, izvolite. Nejc Gole, Delo. Mene pa zanima, če lahko morda malo več poveste o tej investiciji v Lendavi, kakšna je časovnica, kako boste nameravate pridobiti toliko zaposlenih, kakšna dovoljenja še vse tukaj morate pridobiti. Kar izvolite. Sorry, I've not had the translation. So. Imamo problem s prevodom. Morda še enkrat. In English then. Nejc Gole, Delo Daily. I would like to ask you if you can tell maybe a little bit more about your investment in Lendava, maybe about the timeline, maybe about about the permits you need to get, about the employees, where do you will try to get them so many? There's quite a few questions there. So, I mean, the Lendava site already is an FDA-approved location. So we've already been manufacturing Sandoz products there for, I think, now 30-odd years, 38 years to be precise.
So that's one of the reasons we chose the location, that the talent and the capability there is all very good in what is already a technically complicated area. I think I said before, building a biologics facility is not an easy thing. It takes a lot of money, it takes good talent, and it takes time. So, we estimate probably 3 to 5 years to build the site, get it approved, and get it regulated to a global standard, including the US. Key to that is really, I guess, a few things. It's clearly partnership with government, both locally and regionally, to support the permits and everything else, and all of those things I know are in place and are tracking extremely well. The other most important then is talent, and working closely with universities to attract talent, because the roles in these sites are complex, particularly around the biomedical science space. So attracting and working with universities and institutions to develop that talent pool. But then also benefits the broader community, because then other companies find that talent pool attractive as well, and it becomes very synergistic. So a lot of the work over the next few years, not just building the facility, but it's also then attracting, young talent and graduated talent that can then work within the organization and grow with us. Hvala lepa. Morda še predsednik vlade. Izvolite. Bi dopolnil, ravno zato, da demonstriram s tem na nek način eno zanimivo dejstvo, da je farmacevtska industrija v preteklih desetletjih uspela vzpostaviti nek ekosistem v Sloveniji, kjer imajo, ko najavijo investicijo, že imajo zemljišče, imajo praktično že vsa dovoljenja in imajo tudi dogovore z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami, kako bojo ta podjetja oziroma te proizvodne kapacitete tudi zapolnili in obratovali. Za razliko od mogoče kakšne druge industrije in kakšne druge investicije, kjer je bilo potreba sprejemati specialne zakone, specialno vlogo države. Danes na moje vprašanje, eksplicitno vprašanje, ali potrebujejo še dodatno pomoč države, asistenco, pri čemerkoli od tega, kar je bilo vprašano, je bil odgovor ne. Jaz mislim, da je to tisti največji ultimativni dokaz, da so kot investitor res strateški in da si take strateške investitorje lahko v državi samo želimo, ker poznajo okolje, v katerega vstopajo in ne vstopajo na podlagi enkratnih bonitet, ampak na podlagi dolgoročne odločitve in dolgoročne računice. In samo še en kratek komentar. Verjamem, da je investicija v Lendavi zato toliko bolj varna, ker je tako pomembna za Sandoz. To je njihova prva investicija po oddelitvi od Novartisa. To je zanj dobesedno flagship investicija, ker se s tem postavlja na lastne noge. Zato je commitment, ki ga bo Sandoz dal v tako investicijo, brez da mi to povejo, mi je popolnoma jasno, da je izven vseh ostalih investicij. To je na tej točki v resnici na nek način njihova samostojna pot pade ali stoji. Malo pretiravam, pa ne dosti. In da si izberejo Slovenijo za to, je najboljši dokaz za vse to, kar smo prej govorili. Ker je Sandoz na prelomni točki, ni Slovenija na prelomni točki. To preprosto dejstvo, ampak zelo pomembno dejstvo, ne smemo spustiti z oči. Hvala lepa. In s tem odgovorom tudi zaključujemo današnjo izjavo. Spoštovana predsednika, dragi gostje, cenjeni novinarke in novinarji, hvala lepa za vašo prisotnost in seveda lep in uspešen dan še naprej. Hvala. Hvala.